now to current affairs, and which this award is sponsored by First Great Western. And the final 3 programmes in the category tackle difficult subjects in a thought-provoking way. One covers the aftermath of the tragedy that affected the town of Machynlleth. Another examined the human cost of a contentious prosecution for fraud. And the third contender follows a young Welsh girl searching for her long-lost family in the wake of Typhoon Haiyan. And the nominations are... Taro Naw, the production team. Mi nath yr adroddiad ganfod hefyd nad oedd y swyddfa bost wedi gwneud digon i helpu'r is-bost feistri. A chan i bod yn gallu erlyn heb gysylltu ar heddlu ar CPS, roedd eu cyfrifwyr yn canolbwyntio mwy ar gael arian yn ôl ac ar erlyn nag oedden nhw ar drio canfod gwir achos y problemau. Y Byd ar 4 byw heb April. Geraint Evans. Am 6 mis, nath yr heddlu barhau ei hymdrechion i chwilio am April. Hon oedd yr ymdrech fwyaf erioed ym Mhryden i ffindo person coll. Ond hyd heddiw, does dim sôn am ei chorff. Y Byd ar 4 trychineb y Typhoon, the production team. I Tanya Peregrino Owen, bydd gweld dinistyr dinas Tacloban a chlywed ffawd I theulu yn aros gyda hi am byth. Dwi'n meddwl ti'n gorfod dod yma I profi pa mor wael ydi o yn fyma. Mae pobl y ddinas yma, teulu fi wedi mynd trwy hel. Maen nhw dal yn mynd, maen nhw dal yn ffeitio. Dwi'n mor prawd ohonyn nhw a dwi'n mor prawd I fod yn Filipino. And the winner is... Y Byd ar 4, trychineb y Typhoon. Diolch yn fawr Laura, Jamie, a diolch yn fawr I chi BAFTA. Wythnos nesaf, bydd blwyddyn gron ers I Typhoon Haiyan daro ynysodd y Filipine. Next week it'll be exactly 1 year since Typhoon Haiyan tore through Tacloban, killing over 6,000 people and leaving many thousands homeless. We discovered that a young Welsh girl in Manila had family missing in Tacloban, and Tanya Peregrino Owen decided to travel with us back to the disaster zone to see what had happened to her family. And I'm grateful to her for doing that, and travelling along with Sian Morgan Lloyd and Iwan Roberts, our team, they discovered that her cousin was in fact buried in the rubble in Tacloban before her eyes. And I think the tear rolling down Tanya's cheek that day was just one of thousands of tears shed by the people of the Philippines when the true extent of the disaster became known. Gai ddiolch i'r tîm oedd mor barod I neidio ar y wyren I fynd i'r Philipine heb wybod wir beth oedden I wynebu nhw. Diolch I Christine Davies fel arfer am ei gwaith yn rhoi sglein ar y cynnwys yn ystafell dorri. Gai ddiolch I ITV Cymru. I'd also like to thank ITV Wales for continuing to support Welsh language production. A hefyd diolch I S4C am barhau I gefnogi newyddiaduraeth ymchwiliadol yn yr iaith Gymraeg. I fod ymwleidyddol os cai am funud fach, falle, mae angen adnoddau I wneud rhaglenni materion cyfoes o safon, a gobeithio wir y bydd y Llywodraeth pwy bynnag sy'n mewn grym y gwanwyn nesaf, yn sicrhau bod yr adnoddau digonol yna, y cyllid angen rheidiol, yn parhau I ddod I S4C, fel yn bod ni gallu cario ymlaen I wneud ac I roi'r gwasanaeth mae'n gwylwyr ni yn ei heiddi. Diolch yn fawr I chi.